Ka khun hanyo trap National Awakening Movement menta ka arpho hanyo tarik naiwing arja arpho lai kalai kandu yu chief secretary ka sorkar jala uba DP walang ban but din halor ka policy thungkam thungjam ne ka reservation policy u general secretary ka KHNM uba James M.A. Neng habakran shakilat pathai khubor ulong baka seng kala ajing mut shaka sorkar baka ne ka bha thungkam kamdei bantre kam tang haki kam sorkar handai ka deru bantre kam haki office chimet ne ki company Kenang baki samla kinyo kam yo jam. Kaseng ka ajing mutru badai ban bha kam 80% nya kitrai jala haki private sector. U chief secretary ulay thu bah kandu tarik no pra kanika committee kan sasyong jingyalang biang bat lakular banra ya kanika mat syaka sorkar jala ban bishal banyak. Chúng ta dùng khi kỳ là một hai của những cái frame bật kỳ electronic media và là do đó cắt những cái phố thì các bạn chuyên sim người ta chỉ có tiếp nhận trong persen. Hadir ke HWD bagi reservation policy hadir jong ke jingyalang ke belakang ke all party meeting kalau live poetry jong mi jong senam ajar apulai. Jadi ni kalian ke party hi ni nanti bagi kam kan yak state section. Dan hadir bengi ba haduk mentang yang semelayo ya jong tip ke balong ada ke jing tho hang nu ke kam terpoi. Ya kapanlong yang ingin tarasni ya kapanwan yang kenduk ya chief secretary ya kubaka sorkar hi kalau bu yu bu kumi impej ya kini kakam te haga jingwan jingi tarasni ke jing temu jingi kalong banwan keli hadu hangnu kini kakam kalau poi amar habang supej i kemba kali ikan ja i kemba kita gawi ke perlok beran kuwi pat kibet kal parti i kemba kimsem keren isu tengi ngisngo ba ke kabram jingi ke movement ya kabangin wan bat keli biang bat pertho saya ban kersiu ya sorkar maka dia ban perstet ke kam kabla sateng labun busnem yang semua komen ke keski ya kon itu ya ba walang badan chief secretary coba jalan ini mengen ya keren badi dia halor dari perintah ini semua tenat gawe kalong kalian jeung i kalong ba itu ba pada ban konstruk ke expert committee kembali railang atau ke all party meeting bat hadir ke konstruk ini ke meeting pat kreasyong meeting akan ka reuterik jung panay pemerintah ka house meeting ka flight trick sorry ka flight trick jung panay pemerintah tikin sesyong pat ka meeting ka reuterik jung Desember sekan meeting jung expert committee te aga jung sisya na kalian ka jungi aga tu ka all party meeting kam dadon jung smohon ban thung ka expert committee namar baleng ismu thu bet baki committee ne ko post ko pat kilong delay di reng ngemla ban ai namar balai la sing di tang mangi parti ke bakan snow kata di nyahap ban ya pengor pat ya ke ba ki parti berkhai ya manjur ban thungi expert committee kadai ka kamram jing ke movement pat ban budin kenang ba kata ke isu kenam sateng di kata kadai ke kemungkinan do ba chief secretary tabat ila kentui i ba kapat i chief secretary ba la kumnur ngi khmi nanti ba hunus nam ban wan ini i ge so jong kadai ka ya kebagai expert committee kedai ban ai kan kunuka jing syai dan kedai ban ai kan kunuka benta te hoj wala nang kalian jong chief secretary om ba on sakhot biang ini di political party hadirin ka meeting ke banong retreat ten reng smo ba sai sien pat ba teng teng kai ke ba ka sarkar ka ju ong bat ka ju batay bat state ka kam teng teng kam ju poi kata den nak tagadaw sai sien pat noi pingi wan di kasni ya kapan buat din pat nginom syong thaj ro kat bakani ke isu hi kampat urlong kumbaki ngilai railang na kalian juga movement jungi nginom syong thaj bang niyaiwan na kapor ban kersiu ka sorkar bat ban yai pen kan mau sorkar bakade bat pedap na kam tela da siapat bak sorkar kam boong na kam sim khia la sen kalian ka sen jungi in sa sim pare gu sen jam dari inon kam na kam penting kenapa reservation policy ke jalah jungi dia trekam kat kum ka jing agunur ke jong pai ba kham tam pai ba kasi jong ini chief secretary ong ingi ong bahadin kan retrik ke jingilang ke baar pai ni song kim sakhot biang jingi ki political party bangin pej ya kata ka ga ba ka expert committee ka penbej ya kata ka kam dan ka ka baki ki bu ya kita ki banta ki ba ya de kun reservation policy te ni ong tangin up ya kata ka por hadin kan retrik intip kan retrik ya mungkin khot ini te dia nak tahu ngiwan tang mo implicit pat ban kersiu ki lani bat penlong ki bagi di state no tingi community ba sarkar lang ba i chief secretary budan borom ya ka ai pendep ingin ke kam ka sarkar in thai sarkar bakan le no employ kam
di kediat dengan OIP ke dia bukan ni ke additional, let's say ke additional points ke bagi ai ke bagi dia bukan ni ke reservation policy. Ni ini semua tu saya kedar bukan ni ke juk ke babentai ke bablabun ki kun samla ni panang berstat dari ke por ke jing keruk kam. Te ni semua tu ba ke sarkar ke namla ban ai wala da lapan biang mengenai reservation policy ke namla ban ai kamlut ki kun samla. Te kedai ke bangi ni perkhat kum ke movement kalong ba sakawai pat ke jing ai jemut ni sarkar kalong bala kumnu ru bahkan ni ke bah thong kam dei tang haki government job mereka long ru haki private sector ini quality bagi private sector ki bawan ya kapan invest ki bawan berlek ke business ke jongki haki kari ke jungi kham da ong ni kanu ke betah dei ke dei private sector kin ai lat ki samla ke jungi bak yo ban rung ha ki cakatri jongki kumba ai sarkar la sing la ban ong sampel la belum 4% ni ban rung trai jala namar bling smutu bakari ke jungi ki bubur ki khun samla ki lalong ki betebit la da kalong ha kanu ke bantar ki bur ki khun samla jungi ki bamdan kam ni kilami sabar balik terkap tengi kemi nanti la da ki private sector kin ka sarkar kayo ban bu igini ke kendon di ban snai kini ka kendon anya si ke ban penong private sector bakin hab ban le kan ni ngathrai ka jing nong kan dei ka jong pai ba jong chala bat ni khmien ti khul salwa jing kim tan kam ban bi sabar na ka banta ki kam ki jam jong ki nrai hakari la jong ki yo ki kam ki jam jong ki bat kata kan beteng na ka por bat kan long ru ka la si kan wan ra ru ka jing mentoy ya kari ka jong ki bro ko wai kata ka bangi lai mentan hai chief secretary ki jing ai jemut jong ke mengi i hadu mentangi ban ong bangin kali ni chief secretary ni klem kali ya tamo dan rei kembangi i mangi i kembal lajan baro i political party i kembaki la kelen i kembaki othia khamtam da ke baburom i political party ki badan ka bor mo i kembaki mdadon concern do kata tai kan sertifikasi kat bagi khun samla jungi pat ilanang jenjar khamtam hagani ka por ka bakarduk kampung ni den ta kadaw ngi snoba ngi kum ka kanhun hi namar kum le sing la ban oh ka kantin ngi ide kata ka movement ka bangin yai kersing ngin yai penpena lan ngin yai ong ki we baki de interested ki ka kam kata ka de ka ba ngi tingi khmi lan ti lembaga ni ka jingwan ka jangi ru da ka burom ki we pat political party baki ru kin mi sakmat ke ban wan lang ban yarap lang ya ke sarkar le sila ne kanu kanu benta ban penlong ya ke sarkar pastek ni ka kam le sila da maki ki walang mi lati kam kan state ban lan pendap ka por bagian ni su thu bol ni political party ya ke baki ki nrai ka we ka jingwan ka jingi la si kalong tang ka jing betin lati ki gimana de kade ka jing kersiu lang ya kiru ndai tang ya ke sarkar ya kiru lo ka jing kersiu lang bakiru kinwan ke ban krani luar kani ka reservation policy kumbaki kilai ki kumbaki kilai jukren na kapor kamde ke maju kerja na kamde ni khmir ti begini ke jingwan ke jingi kade ke jing pen kersiu tir kumju bakir kinwan ke chakmat ban krani luar kani ka reservation policy khamtam ki badan na kali jong sarkar na marki ki khamdon ka chance le se ban penbor ke sarkar te ngi kentu ye ki we pat political party kade tang tangem ton barang ke jing boman ke juki ngi khmir ti begini ke jingwan ke jingi kan long reki baki rokin sim khia kan kakam khanang bakan kakam kan ko bejok ko bagi khwi nanti ha ke jingalang kula dep i chief secretary mentan ba ga don em ko ko jinglot ka pede kan expert untai kata ada ilaya thu da kwasai ba ke jinglut kalong ka bobul namar balai ba ban konstort ni komiti hapsiu le si ke jingdon kambaro but i chief secretary thu ngi ba ga don ru office wa Delhi ru ba kani ka expert komiti kadan ka office ang thiru te la sik so thu la dak labu office ang thiru ko ka jinglut kani ka babon te intip kata hadu kanu tambang disiplin sekretari ba yang makadon ka jinglut na kamta kan ka kam mat kani ka jinglut ka ba hapenlut na ka por kat bak ni ka kam 4 lawan pendak kani kada